mutegeri wa Meru TV, a very beautiful morning. Kendra thaini ro kuwatanana na batu ikirinde tochia Meru TV ro kirekana kiri Meru TV ro kirembe keria anku watu kene kiri gichuji getu kia biele aranchokerete kiri kumurika ngatheti ukunenkeria ajaraje ngatheti ne chietu na njare ne kongwete ngatheti ya The Daily Nation kwena ndono ma irachi kwegie na bitkirembe kwetrangi ukulukiria kichio rono orumwe kwa rumo kenda utire nuko gwata ndeto kathomba urachithirite chikari kameru omeya Meru na kinyathi guru ne yetu yonthe ya Kenya tariki ni 25 cha mweri wa 3 mwaka eno yo 2026 njare ne kwa angwete ngatheti ya The Daily Nation no kambitkiria umpende kati yaku inkaito bekwethira tukulukira ngatheti ya The Daily Nation twina uono tukwina ndono kathumba irachumbite kwithira atiandiki ngatheti ne na ichi kwege uwe kana no batikuba kwithira awichi menya tuthiatereke mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda witana mbere na kuthoma na kumenya mantu kathumba obora yo karika au Meru omeya Meru ringi na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya karatasine kambere ka ngatheti ya The Daily Nation buni bothi wa ngatheti ya The Daily Nation amutegeri wa Meru TV ngwitikia ukuona au iguru kwandiki politics grief or politics collide kana kieba na siasa alafu nende kwina gatigati kwina miario kwina bicha Rais Ruto na bicha ya Rigathi Gachagua na kwina miario abethirite bakiari yegie ari bange bombere kuthira bagita uturo bona njira itekweleweka rugono ruru ngatheti ya The Daily Nation karatasi ne katuna na katutano kegie mwari ukumenyekana ya Maureen Kenyua na kinyamurembo ukumenyekana ya Regina Wairimu. Maureen Kenyua ombere kwithira ari blogger na ari ni mathira based blogger ombere kwithira agikua mweri wa 5 tariki 24 mwaka 2019 na ungi ukumenyekana ya Regina Wairimu ombere kwithira agikua February mweri wa 2023 na ikubyo bandu abitamenyeka ni atabombere kwithira bagikua kinya kethira Maureen Kenyua ombere kwithira agikua na accident ya hit and run na rarantere chia Sagana kaunti ne ya Nyeri ronru ngari ngatheti ne karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano karatasi ne gatutandatu ikena mauta ya ngari kana fuel shortage sprint akana akonia kwa mauta ya ngari ikumbete kwithira kugeta na mbere na kumba kwithira gukioneka gukirikana kwina petrol stations ira iti kuona petroli ya ngari penchi ya inyanya akwina ndrono na biuria bira biuritwe biegie mathomo ya junior school ngomba kwithira ngikuthomera karatasi ne kauka page karatasi ne katunana ngatheti ne ya The Daily Nation karatasi ne ka 23 akaina rono arwegie mere 32 na ile hire rombere kwithira ikithikurwa na rantere chia Kericho akwena mere 32 na baile rombere kwithira ikithikuru na ranterechi ya Kericho inyaruru no tukona ngatheti ne karatasi ne ka 23 karatasi ne gatwele kangatheti ya The Daily Nation ni na rono rwa Raphael Tuju ne ndono cha wichithiti kiringa biongo bia ndeto ntuku kathomba ma kunende no mbete kwithira kiremwa ukinya koti kenda kuthikira akira kiombete kwithira gituma athitangwa na nwe ura wari cabinet secretary watene wijikene ya Raphael Tuju no mbete kwithira kiandimitwa cibitari ne ya Karen na rorantere chia Nairobi nyuma ya ali yawe ya ugimbo mwiri akomba kwithira gitana mbere kuthukanga nyuma yawe kumba kwithira kirara ikongolone bia borithi na rorantere chia Kibera Court enterira achia Kibera abone bokoti irombere kwithire kirwa amuthenya ywa igoro Tuju nethirite aike news ne kana aike ndetone kana ndeto chawe chiringite biongo bia ndeto kiri ntuku inkai ira chumbete kwithira achie kuluka Tuju ombere kwithira kiri kana na urite antuku ya Saturday na nyuma ya na kaiti kuriaria omba kwithira akiumira na ethira akiwatwa akiurwa ariwawe ombere kwithira ikuona ya kathi atini antu na ikaba kwendo muwata au ni ombere kwithira akiumira na ita achitha mwankatha yetrewe ina arombete kwithira agichitha untubura nende abotuma ana siasa bangi barabate murengo ne jumu nawe abakomba kwithira bakiwa nikarethite agichitha aiwe ngwa
na kinya nyuma ya ntuba family kumba kwithira bakiumira na kufile case ya missing person ibaichi ina kuongware utemi ari kwende miaru kinya yaritwe ni rais Ruto araugite nende arairitira file tuju na bati kwithira aina achore aitikikwa barabati bati kumba kwithira baimwelekeza kana baimwatha akubwithia mantu ya mathuku akiuga atiriri tuju ombere kwithira agichitha kiri bedroom ya kwawe na family yewe yomba kwithira ikiwa tuju na urite nende na riure tuju nethira ina achore aitiki kubone nyuma ya kinyamimbi antu kwenda kure biuri kethira thirikari ya Rais Ruto no ithire ikionokia Rafael Tuju urondo ri karatasi ne gatwire na karatasi ne katuthatu karatasi ne gatuna kangatheti ya The Daily Nation mutegeri wa Meru TV na ndono ira ngomba kwithira ngikwachi ari barabombere kwithira bagito turobo aranende thai siasa chiombe kwithira chikiringwa na marietwa yo antu ba family chiao bombe kwithira bakiuga atiriri rekeni ari betu barabakwite bethire bakinoka na thiri ibuo families chia are baba baile abethirite bakiromba siasa barabethirite bakiumire na kuringa siasa na iku bia anabo michiele kana families ile kumantere chanyeri na engintere chia Murang'a ibethirite bakira ana siasa bareke kuria bakiara iria are bo kana anabo barabombere kwithira abagikwa na bareke kurumukironda abiombere kwithira bikiora chiume biele bidiri atongere kuma antere kuma rutere rwa Kenya Kwanza na barutero regani ne thirikari ibomberete kwithira bakiumira na bakagikanwa muno bagitumira ikubia ari babaile asiasene chio kwina mwarumo kumenyekana ya Regina Wairimo nonge akumenyekana ya Maureen Kinyua Regina Wairimo agikwa ari murito mwaka yuena na arora skuru ya Dedan Kimathi arabutha ke telecommunication and electrical engineering nyuma yawe kumba kwithira mbere yakwa na Maureen nenwe na ari blogger wa kumanterira chia mathira mechi ele ibombete kwithira bagichumiria na kwira siasa bareke akururumuke kironda kira kiombere kwithira gikiora na kironda kira batwire bombete kwithira bakieria kuria nakyo myaka eu yonde ntere chia Murang'a nja ya Regina iba kwenda nende bariwa bakachokwa araka nyuma bomba kwithira bagitochwa thirikari kana security agencies akumba kwithira kibatetheri kubwithia uchunkuni abwagi ku kya mwana wo Regina akuire February tariki 12 mwaka ni 2023 na agikwa na ari na mimba emeri inana na ombera kwithira kiande klandi gukua ari wiko chibitari ya Nyeri County Hospital amathaene ya thaithano chia rukiri na madaitari ebe kubwite ochunkuni bombera kwithira bakiwa akwire no ntuba kwithira agita tharike muno kana agitura atharike muno family hii chiriuria siasa bareke kuringa siasa na iku biana ba ukidikana siasa ni Rais Ruto arombere kwithira akikanua kiuga atiriri akira agashagwa akimwira owe wombere kwithira ugikire u mwana wa ukuru bwana baku riu nende womba kwithira ukimura tuire ni bibyongwa abiethire bikituma ura mwari ura woraire na ende akauria Kenya mtowa ono obukwenda omba kwithira akibutongeria ari uria no watwike mutongeria nona rigathika shako nuagachokia akauga atiriri Rais William Ruto ukweya nende tumantu tunini mno kana gichomberi wa he has become so petty to a point ya kumba kwithira agitumira giku kia mathira blogger orogombire kwithira agikwa nende bombe kwithira bakiambire kwa remantu jana family tiana banende iba kuigwa bateaniri nontu indira benda kumenya nimbi byongwa biembire kwithira kana ikubia na boy na bya umete batonere okubachokire lakini daikaba kuriara ni atia atongeria na ni atongeria akibante guru ya Kenya bakomba kwithira bakishumire na kwithira bakiariria ikubia na kunende umo wabo kana bonthe no baithire bakimenya nimbi byongo byombere kwithira abikibaura anyway karatasi ne gatutandatu gatheti-ine ya The Daily Nation na rono rwegie bura petroli ya
kana maguta ya ngari fuel yombete kwithira ikiura ninya nyuma ya cabinet secretary wa energy wijikene ya Opiyo Wandayi akumira na kuthetera thirikari na kuwa ari twina petroli ya kwana bune kiutate na burakinya fueling stations imwe itena chingi no tuba kwithira itena petroli ya ngari kune ndote wa kumenya uma injire ku buri karatasi ne gatona na kaira ruono rwa empangaratano ire chithirite chikioneka kiri kithomo akana kiri skuru chia junior schools kuringana na rwa meri ba chukuru ibariuga ana bibethete bekulukira kaita gakaumo no ntuba kwithira kinya rimwe batithirite bena mauku ya kwana kana materials cha kwana cha kumba kwithira chiitira iba kwithira bakithoma tamwe mbere ikumba kwithira ikithira no chukuru chirigiri kwingo kuma ntukweru uyu nende kwina aritwa banite michi na batethira baina kanyega kuthoma aboe ya kuringana na arwamire ba machukuru bariwa chukuru imwe itena kinya laboratory cha kwana akiotira na biba kuba kwithira bakithoma boya na ukimenya kithomo ke CBC igikwenda mathomo ya kwibithiria kana intobiro kwibithiria na njara wewengwa na iba kwenda gontu kwa gwita kubithiria practical for example kire baramembi bakaruta no manto je giorui iba kwenda awi kwa kitchen ira ina intobio nthe biege manto jorui akenda bethira bakirutanwa na intobira bakiwa muno arito baraba kuthoma manto ya sciences batena laboratory acha komba kwithira bagita na kuthomera kithomo ki no kunende bari warito ba ibethirite bayikulukira kaita kakaumbo na arito bainge ibaraba bainge baetere skuru cha junior secondary baina marks inyingi muno lakini tabu ikithira bate kumba kinya kuthoma kana bange bate kumba kinya kwandika bari uri atire ina baumire na marks icho mbere kwithira chituma abeta skuru cha junior secondary karatasine ka 10 na kamwe na 11 kaina rono erwa otosi urani niko deputy wa kiama kia ODM uranende thaitu kwaria kare wanu max kumba kwithira akieba ebelo kurwamira kiama ki nyuma ya muchamane iyo tawana gichomba NTC kana National Delegate Convention akumba kwithira ukibangwa ni atungeria ba ODM nende kuririkana yaka otosi ombikia osotsi ombikia kumba kwithira akieba ebelo gitine kiki utwika ko deputy party leader wa kiama kia ODM no karuku rwetete na mbere na kumba kwithira arukinene ya kiama kia ODM tutekumenya ni atantu kwe mwicho akukomba kwithira awikarika kiama kia ODM twithe no metho mbonera matubigirwa atweyo tuone ni bibiongo bikomba kwithira abikarika kiama kia ODM kwena ruono aromba kwithira ono aromba kwithira rwituma ndi uni nikasikia siko sawa nikasikia siko sawa okay kwena wamba bondethia bwithirite bugita na mbere entereche Meru entereche Laikipia Isiolo Marsabit na Kinya kaunti cia Samburu right and which is yes wamantu jegie ukaribu ndene ne Kipchumba Murkomen okay kuna ndi Kipchumba Murkomen na ili ono rwandiki ni one of us uraita wa David Muchoi na ni chairman wandiki wa kiama kiandiki bathe tukinyikieni ya Meru Press Club ariuga atiriri wamba bobwe bwithia inthaka ira chikwenda kurana na batena intobia wita atia kana batena ngombe acha wita kuria rurashio I don't know how true is that kana ni ata Kipchumba Murkomen arombera kwithira akibwithi masabu yawe na amenya ngombe ichiriyo inthaka ira itena ngombe cha wita kubwithia rurashio ariuga atire gichomba the menace of banditry irayo bete kwethira gitia antu bengi bakwete na mangiri ya na mangiri ya ndethia yo bete kwethira ya kiura ire twatire ni cultural pressure kana imantu ya untuire i pressure ya untuire irayo bakwethira yitira mwana omweye ndira kwenda gwita kuria rurashio no mwanka aikie ngombe cia nona kana mburi cia nona kwina biro bakwethira abagitwa teninkuwa bene kuringana na Kipchumba Murkomen ochonkoni bwa wemembi mbrombete kwithira akibwitho kunende ariuga atiriri endwa enda jairo yombete kwithira kionekana Terecha Meru Laikipia Isiolo Marsabit na Kinya Samburu iretwa kana iribwithwa na wambo buroba kwithira bukibuthika ne arume baraba kwenda kuria ndawari no ntupwa kurana areti arenterechia mbataru
arete arembe entere chamba taurikire muchamanyo jira borobete kwithira baina yuo entuku ya mande gicigone mbunge gya Tigania East aranende arobere kwithira akira akira kari ati thirikari ni umbete kwithira ikirutana na utiera ni kumba kwithira ikinyithia mwicho wa mbabu kana bondethia na mburagano ile chumbete kwithira achikioneka akaunti-ini ya Meru mwakira thai antu 11 ibra bebete kwithira bagito turobo na nkoroki ya ndethia mana jatandatu achithirite chikiywa na mwakira nende itomba kwithira achigichoka ariuga atiriri bakanenkanira kana baka areta maabisa ba borithi mana jana kenda utieri bakumba kwithira baikandana na untubu ntamenya kithira nibwo kuri kana imantu ja kuga miromo ati nende ndakairi kwenda kurana ichi gwita kuiya ng'ombe ikenda baita kuya na chondo racio teni kuga isi yesio ku wa ukaria bondene Kipchumba Murkomen thikera nende karatasi neka 23 engatheti-ini ya The Daily Nation ina rono thikera boega we nende utwiro kiwa kwina mwana enu aurire hii story imenihit very hard, right? Chibitari ya Kenyatta National Hospital kana KNH ni umbete kwithira ikinenkanira public notice ikiromba families kumba kwithira bagichumire na wita kuyukia miri yana kwina miri 480 ira ni unclaimed bodies 480 unclaimed bodies kwina miri maana jana ya 80 yara ya chibitari-ini ya Kenya National Hospital Kenyatta National Hospital kana KNH kuna ndiba rutete notice ya ntuku mwanja akenda families kana antu barabatija na boy na bombere kwithira bagita akwena membi baraba kwire na bill ya ingia muno ko twiki barebero kuria nende ibwa ntuku mwanja acha kwithira bugi kinyana na kuona kithira kwe mtu wenu bukethira no na bumuyukia abwita kuthika banenkanire ntuko yana antuko mwanja na kiri antu ba 480 kana kiri miri 8 na kiene 480 ana ni mana thatu ya 78 kwina 378 babies na kwina antu banene 102 wow kuna kwina possibility maybe kwithira ivetre chibitare barigitwa mbili ya ingi yako tuikana no kaba kuri bakuitwa mbecha cia kuria bill bare kana batianiria mtu batianiria mwiri no kwithira kwina mtu wenu aurire na gutitira gwichi na itire kithira na kwire kana kithira imoyo bukuru bukinye nao akire KNH bitari ya Kenyatta National Hospital bombe kwithira bukitega kana bukiview ekenda bwithira bukenda buthiria nkanja achiat no wethire ari umwe o 1 o 2 baba kumba kwithira bakirikana abaichi bitari-ini ya KNH KNH no bete kwithira niumbete kwithira ikenenkanira list ira ina marietwa ira ina kinyanja enda kithira ni arume kana kithira ni ari kumenya antuba nabo kumenya marietwa ya antuba nendira bakuo thibitari ni thiatirite mawatho yo ndara yomba kwithira bakithiatira kuma wita koti kuma kunekiro koto ndas kenda chibetikiria kwithira bakithika miru bebo kana bakithia miriu baibongwa ugia kwithira bwina mtu wenu aurire na butamenya na aitire tikanda gwa na kwite apana lakini no wikinye ugeta kenda kuthiria nkanja abukethira abukiailia na kumenya kethira nende ni umwe wabo kana ti umwe wabo nterechia na nterechi kwina miringi akwina miri thate tu irombere kwithira ikithikurwa akiri mass grave nterechia makaburini cemetery county-ini ya Kericho muthenya yua iguru rwangirwa DCI ire kubuithio chonkuru bokwana na kenda kumenya bathika thikiro atia ibao na nimbi bya bauraire kenda abomba kwithira bekinya awa kuthikwa miri uyonthe antu ni amwe gatheti ya The Daily Nation yuni moya ndono hira chikwege mutegeri wa Meru TV na ingwetikia atire betikeria ambikire gatanta au na wita na mbere kumba kwithira ugituthia atire kiri mitandao yote yo kinyanire Facebook na kinya YouTube amo nawe kwita ndukenera kwi nawe kwigwatira ngatheti ya The Daily Nation ya The Standard na ngatheti ingiro kethira ndukene kenda wita na mbere na kuthoma androno kathomba ira chingatheti-ini ya The Daily Nation ni wambe tamuthoni wa kiramana ndene andekete kuraya nkethira ngichokera na mutaalamu na ratuketha tukiaride mantu jengi murumu
mojo team B ukimenya igoro irari World Team B D inchokere tunyumendekete kuraya.